mwiriwe neza mwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Gift TV, tukaba tubahaye ikaze mu makuru yacu y'incamake kuri uyu munsi, mukaba mugiye kuyagezwaho n'umunyamakuru wanyu Ilam Kabur. Reka makuru yacu tuhere ku nkuru yirivuga mu gihugu cya Kenya ku birori byakozwe n'umwana w'umukobwa bita Uwase Solange aho yizihiza isabukuru y'amavuko. Bikaba ari birori byitabiriwemo n'abayobozi batandukanye bo muri iki gihugu cya Kenya, aho harimo Miss Kenya Nyampinga wajiko n'umuyobozi uhagarariye abacuruzi ba Muturagati Tenjoroge wa Kasungura muri county ya Nairobi. Hakaba haritezwe n'abashitsi bakomeye kuva mu bihugu by'i Burayi, ariko bakaba batabasha kuboneka kubera ikibazo cya corona, ariko bakaba banyujije ubutumwa bwabo kuri Instagram na Twitter bifuriza Uwase Solange isabukuru nziza bifashishije ikorana buhanga. Mu makuru yacu arambuye yasamuye turaza kubagezaho ikiganiro Miss Kenya Nyambura wajiko na Gatete Njoroge n'Uwase Solange bagejeje ku bari bitabiriye ibyo birori. Dusoza inkuru yacu reka tubibutse ko Uwase Solange afite ibindi birori mu kwezi kwa karindwi, aho ateganya kurushinga n'umukozi w'Imana kuva mu gihugu cya Amerika aho akorera imirimo ye. Rero tukaba twifurije Uwase Solange isabukuru nziza, nihirwe mu myiteguro y'ubukwe bwabo, Imana ikomeze kubajya imbere. Happy birthday